Wapom etesen masema de bia meka ne se medol enso nyame edol mo esen me eden na ekoso wo abrabom sum erade ye so nyame mu ye na ubedi ye enka bi da sabrabo ekura ubeja ebinim na da be na me so meyeye nyame emre ene emrepa mo amu piesie na natili na maji mekonya kese ewo attention TV so medi ensem polo ene ensem sese big yankasa etwagu so edebam de bia me ka chom se me fa bibia anka me moda ewo attention TV so eba na entertainment eba na political aspect bibia be koso bia ye de bebrem eba na sports bibia ye de bebrem attention TV so se news ne ba na se onti wa attention TV so anke se eye fake tese nyaba ya attention TV so ena obeti no first University say Christmas ya ye koi mobro hu ebedi ejebe ejanka asem eye mobo Christmas ya ye koi osere mo bibibia mbenya bia mofa moa no ewo se obo mobro hu efo University number no ene wo screen na se ne me patcho se wo sene bibia obetimi asene de ma University se 1 CD se 2 CD na obenyum sene efama no na onfa moa mobro hu fo se watawe a wa share a wo mpebiem no me sere wa University se wo de friend se wontimi mpom famre na baby a wo bia afre no na obeba beji na odiama amobrohufo no eye mpabo bibia 31st aye babekoi och 19 ye papa ankasa a wo yesunsumu niema a wadre wo sunsumu oti sunsum ase ewiase se bibi eni wiase a nka yeda nka yepono ne enye debe yentum bibi wo wiase ntina yeda yeto yepono bibi wo wiase nti wo ha jibibidi ese bibi ebetimi ato jibibidi se ahonhom ewo ewiase ahonhom mo preti jibibidi na enye ohun achinyedefo oye ohun achinyedefo a ewo abrabo ma ene abrabo ebetwa wo ma ewo enema bi hu eye God's Revelation Ministry and Americanfo e dia ma say 31st se woni baabia kwa wo yutotu wani unya sori a wonko o wafe na wo search there bi mekanfo eho e dia ma say woni papa emesum eye Prophet Eric entry emesum ewo ablekuma baby a wo fa bia se ofi La Paz side na eba obenya ablekuma car ewo La Paz se ofi Carnation so na eba obenya ablekuma car ewo Carnation uka oya uka chemetini se oh Messi ewo Pentecost Junction onye si wa na watobo yeko Christmas de ye kwan mu ye dangerous kakra nti utsipa na wahwe ha ka bia ma na watwam e de aba other side obo se motofo ho taxi fo ho ka chom se uko William Street onye si ya for William Street wona papa number ena westwin na se no wapeke number no frɛ papa obemu bia abehia no do aba asori ho fefefe na obehu nyame enunyam niema hinta wa brabom no nyame ebefa ne so aka e de atrewo niema problem ena wo face wo wasori problem ena wo face ewo baabi mpo a wo kwa asori na nyame befa ne so no weda na di e de atrewo se problem wo face ewo wadwumom baabi bia wo bia ofie wabusuem nyame benam ne so na wada na di e de atrewo na wonya bi e de abo wo bra abrabo de wo hia a spiritual father me kanfo papa ediama no uhia obi ewo wabrabom emo abrabo no ensansa sa obi ose mekoya amasamba dabi na spiritual person ewo wabrabo na bibi ba betu a wetimi aka chos ameba enko ha kose na wabrabo edi wiye mepa mo cho mesre mo channel no mo subscribe emaye na mo share ye page no emaye na mo like emaye na mo fa mo comment ne so embra fefefe emaye ene asembe ne da epon so a sabi me no ye ba be wo no entwetwede ene ye ho komo ne ye ba be di ewo Attention TV so eye radio and TV presenter baba so ata se ma me wadre ewo adwuma no mankasa ena wasan awo me ena odi me aba be dom Attention TV enti ne PSA na magye akunya me ba be bese ensem no na se ya wo no entwetwede ne de etu akotwere babia etwere ensembe na natili mede ababe somo Attention TV so aseme wo se emire bebre ya atwam akono yete se ababa wa bi ene ne dofo a omotena cheyie ankasa betu dwa se obema no abodam sebi na dwimu eka no ama che se oba no so se ontimi nya obema ne da ene agi se owom he
abusuafo aka ontimi njai obema ne mane enye ye mane beto odwa so empra kwa na omo twe no oba na abusuafo onye de be ennim se bia omo twe empra no kese oni obodamfo se bia na ye de be twe empra ne otimi ko fo be obodamfo no akoyi ni ti ama no otimi fa obodamfo no na akodware no asanso ahye na tale ebeto odwa ne sa ne ye de be yeti ye twagu so de ma munye de be etie bi hu ne ye de be ekoso tesa kwalai nje so mo matena cheche 15 years and o start say o twe empra ne abrante na ye de be atwe empra no be ma na bodam yes obema na bodam de ontimi enja na wo so odi na chi saa nje se be obema na be ko bia we de odi na chi ene okofa no bema na busuafo kra according to girl no se bema na busuafo kra ni ba bia boy no e wo se obodam ne kra akopie so ni ba bia ote but ono ana akako chinchin ene odi obema na aba ama na busuafo a de be ehun ba bia bema no e wo yes ofa bema no according to story no e se bombisa ne so ene boy ni referee wa na o se oh the bi me amedo nje se me ben na sabi no hu me so we bia ya e bibi atwam to nya ben nje se boy na kai girl nti girl ne pe ene timi eye de be e ben no eno ye koso kra bisa baba wa ne se na ade mo mpnatwe no mukoye bibia ne se bia mojafra bi eba mu ana se bia mukodi nsi wo baabi ana nti na bia wabodam no ntimi njai na o se o wenye bibisa na o se na de nti bia se mukodi nsi ade nti na wabodam ntimi njai no se o de wi ana omote no boy no ejije ne so pa de wi ana boy ne je ne fante se o wotena se ye bibi e be koso bia because oh baby oh honey oh odo ye wu oh odije ne so ya de be ye bufo ne kra na boy ne wasra ya de be akire girl no ontimi entia no me say enti eni obodamfo ane ni ti te say ube wale na se de because bodamfo de ye serious e ma boy girl no kra busuafo ne bra e be kasa wose watu ne nua ne fo na ni nua ne fo sa onye de be ontie because o ka twe ni nua ne say ne wo ye very dangerous e na ne o ye ne de eti akoma because obodamfo de ne twempena ojeje o se beto miribire ne ade kra da hwa ni ote ne nche na no afa no de ahwe utum se epo enti wuwuo amna na wutu ha again no ante ase okoso ane bodamfuei sebi twempena mu odin ene osore anopa no akọ ne ho ene aduane kra no akotobi no de ama bodamfuei edi nche se wada ne bodamfo no papa ane ne maame nche se nsema na etwagu na efiri abusua mienu no enum nsem na ye oba na oni obema na etena na abodama still oni ne tena on kra oba ya kwala because akola onyi you started train probably 15 years ena akwakoba ne sa ne ne akola no so bra twetwe nkomo no o se futuo se ena ode ama eye ni nua ba no enkrofo comment aba nte se sansam ne de be ma mu ni nyina no ene asemfo sanso aba be piem edey ena ebe nsefufuro na sanso aye de be abe piem je se boy na abodam ono na atena guso ne neti se no story foforo aba answer am the story foforo na aba no ebetu edwa no me kanfo eye adom beauty therapy e de amount me say ya etwagu ya ono e na waye mensa no e de ama me fe a etwagu no we eye normal nurse enye akorike normal nurse na oye e ma me se ni opebia okogogo no so gogo eye adom beauty therapy a obede obabe de ama fe ewo fie oye nipa ho adwuma oye makeup oye bibia bi oye wo se 90 papai na oye ko ba twa ama fe obe massage bibia opese onye ma obia na Christmas inti oye promotion inti kwa price no da form say fala kra ewo adom beauty therapy ewo watete enema no so e de mam say down flat sana me kamfo attention media e de amam say attention media say wobie ekwan e de amam Christmas obi bia wo ye bojua adwuma bia no wo frɛ attention media o ma be cover e de amam bibia he bojua adwuma na wo ye uton tosu abontin uton katio uton emu uton binso he uton dokunu bibia pure water anything bibia uton bia baba no no abe ye say e da form de amam say down flat adum mid se de media no attention media say omo atete price ne so e de amamo down flat
nti ene onya fra say oh na natili say matete niema ne so e de amaye down flat me so me de no me temps no down flat e wo attention series bibi a wo ye bia se wa bi adwumu o campaign anything wo ye hairdresser bibi a pese wo do birthday kra na pese o metwa ma wa o be de be o be ba betwa ma ya tete so promotion e koso e go nti be wo se number no e di ahim e go screen na se o fra e marketing manager no e no be kasa na on ne nyina akọ agreement na bibia wa ma fefe mesa to story ne so e de amamo a e say abaiwa ya oni obodamfo sebi e twen empre ababonten say saade na ombe ni nyina nche say eye fake me say dey na eye fake be ma na omodam nti nche say eniema na omoye na interview ya akwala ya abaiwa usi so a otwen empra the age of 15 e grant ye nyina nche say eye fake se omo ba abonten be da Ghana fo de ya John krokro the die no de ye be ye nche se Ghana fo nche se ye ni dwumadi ena abaiwa ni ne boy ebe de ebe da no so ya no nam TikTok video nche se on person mo trene on person mo je o man Ghana boso on person mo channel ye de be grow on person mo nya more viewers nche so sabi o penfo mo ni ma sabi on be di sanse hunu no e de kire ye o man Ghana fo nyina na kola 15 years mutimi na o boy timi tenase itimi dwen sa asem ene obenya 20 years de ne o de beba o man Ghana no wan hwa ye dwen ho ayenti ase comment bebre aba nkrofa comment wo sa ade na incident na esi ye no ehun ti meridi nkrofa comment no e de amamo na musu mahuni eko obi say please is true or just content obi na ebisa say ye no kre anasa bibi keke e no mo de be ye de be mo de be eye ne eye ntro om hyeda no mo ye sa e de e mai no obi si comment say or say mad still remember the promise they made so funny enya Ghana ha enkono de ananka yenim say bodamfo timi bodam no kai say oh ene sebi eda se me ba me ge ne nchen ene no be ye bibi sebi o ntimi ka kire wa utimi ye de be ekai enye Ghana enka yenim say bodamfo bodam onim say ge we na me ne twempena a me ben na obetimi aye de be oye bibi amakai niema na aye nyina aye de be etwem enye Ghana nka na menim say bodafo timi hu ne ge na ne ogina ne nchen ne obesere saa ne ge no grant interview timi gina ne nchen ya che ye wo krom ha na Accra I think Accra circle bodamfo obi ti moto so akura si ne aba na obebo ne bra won kan no o si moto so ma bodamfo twani free moto ne so efa abo pan edi boni trim ema nipa ne ye de be ewuye ba na menim se bodamfo bi betwi ne ti ono de otimi gina camera kura ni mi etwa no na menim Ghana hanko na obehu saa de no enti na obi de ne comment about say madman still remember the promise they made so funny o say yes na arabi o anya sere sen Ghana kroi de asresem ko ana wa ha Ghana ubuwa mesi Ghana wuni di obedi kura sire obesire kura de yamen Ghana ekrowe eye funny ankasa eno bi enso de ne comment abano obi fo so comment e wa ha o say madman no fan talk like this so no ibijuju be that kwajo is the work of abonsam forgive her osi we nyina ye bonsam enti mum yenye de be mfa nche abaiwa no we de abaiwa no wo hia deliverance ankasa e wo se okosere boniface because ne waye ne de ye dwen ho Ghana ye nte ase ese utimi eye satimi eba abonti akola ketu awo 15 years etimi no boy etimi ye dabi na Ghana no kora eba we gu so no ene de aba abonti se eye fake na mo ba be ye wa abonti no ano no kora Ghana for de be ma wono oba ko osofo bi nya sofo ye hye ati se prophet Eric entry
na omreki ma na yes ade a be ye ya Ghana for start ka say de Ghana e de ya no si wo ho a ene ye de be due mekanfo Prophet Eric entry asori e de mo 31st hwehwe na kira kwan na bra na omubu nkonua bia anya de be ma no yenyi Ghana fo no emfiri wo ho why mekanfo e de amam eye God's Revelation Ministry e de amam say 31st be fa na damfo na one papa emesom esa Ghana fo no we de emwa makram eye moa mo piesie modoba eye na natili na meje makonya kese ewo Attention TV na mebeboro ensema ekoso ewo oman Ghana mu emamu dasene mesan enemu abon impunimpu ewo Attention TV so subscribe channel no na share na send comment no na yen ready ema fefefe na like page no na yenemu na eye adwuma no muni ho a yeni ho yenso yeni ho a mo so muni onyame onhira onyame onyo kese medo enso hwehwe Awurade ekire kwan Awurade ene do bebre esen me nipa ebedu hwamo Awurade onu hwamoda fa ho eto Awurade so ne fa ho ento nipa so